Hello Leute ho, ama sepenai chi video hin vekit zosi na chung chiuwa avelin kipathu kahin sei kinin chikil le hichi chanala hi athana hiya le lungsit tain like share subscribe nim bol pin ti cho timna kahin nei kinin dunia hin ei hon zong het kham khamovin latest news Gaza sunga Hamas thengni hole Israel sepei ho akikap tu now hian lang aban le Israel sepei ho in athelmat do ho in anavekit taw hiten ama sepena ihet dinguwa dayum chui hele Israel gamsunga hi solta pi hi gal hi munthuma hi naumin akhat na hi hele Gaza hi in ani na hi Lebanon athum na hi hele West Bank sunga thingnoi ho ho hiwin iche munthuma hi Israel hin tu le tu a hin gal hi adawjing na lain chikel le tu a hi ei hon alhang pia hi Gaza hi focus u hin ten aji cho gal mun kitimele amun pi pen hin ten adang ho jong hi phanong in ei tingule ei hon jong he thim thena ding penova chomlam thei pena hin sei dingu hin ten tua hin Gaza sunga hi thilsu ho hi anasei ki taw ten latest news pen hi tua hin hichwalim hi ga explain ho hitin Gaza sunga hospital Shifa ki ti hu alhang pia Hamas thengni ho hin anatau phau hin ten tua gal hungum zawa hi atam zo Gaza sung hu Israel sepe ho ina tau pha taw win chule hichi Shifa hospital hi Israel sepe ho in operation bol nawa chun hospital sunga hi galman cha tamta pi hi anamando ovin hichi agrina ka hinum kulo huile galman cha ho hinten meithal magazine bom akikam hian nang kisep thoi jong tamta pi hi Israel sepe ho in anamando ovin chule ablua ka hin kul te ni hui hile Israel sepe hintin arena ka hin kul huile hospitala lole ai ho hile aban le damlo ho mun ding hinten hichi aret teni ki ka ahu sepei khat jong omen ama khu ka hin kulman ta hi in ai pi hile hichi Shifa hospital pangla azong hi thil tam ta pi hi anamando vin apangla ti wanga hin hichi hospital to ki gam thla point hospital anui cha chu hin ten leikunui jong hi anamando ven tua hin limho hi ban nei cha in vet dingu aban le video ho jong hi kan ha ki ding hin ten to hin anex pa in anachal ha ki taw hitin tua hin hichibalim hi unexplained ke taw hitin atam jon jong ihet me theu hin ten hin la hichi video hin vazo si ibonova alina neu zo sin ihet thena dingowa chu direct kitemail hoita ken jong ka zo chana ka hin explain hi in anaki ha them to hitin asana ka hin kul hui hile ichi Shifa hospital apulanga Israel sepe ho in leiku khat hi amat do wa kap chi penu chu hin ten aban le ablua ka hin kul pen ho hi kinale hin ichi Shifa hospital sung adan nui langa hin Israel sepe ho hin anaman do kinuvin aban le asan khu akap chip patwa chon asunga Hamas thingnoya kesel ho jong hi tamta pi hi athiuvin tua hin ei ho jong aban ana chal hakit taw hiten tua hin hichiwalim hi anasai ki taw hiten alhang pia Gaza pat Israel ahung ataguwa chon bike to hichi asana ka hin kul gari akang ho a hi hung ki pu wa Instagram hi ahung etengu hinten chikil le chi kan koilona pen chu hi le Shifa hospital maya hin chi gari ho tabang chan hi almando ovenisher se pe ho hin abona thau ho jong full aban le galman cha ho jong dim se jing hinten amas thingni mi ho hin Israel se pe ho ahung lu dulam hi anata san be povin amo hin attack hi second round wa hi ball ki ding tia hi anagung vin hin la Israel se pe ho hin anamando ovin galman cha tamta hi tua hi hichi Shifa hospital maya hichi gari ho tama amat do wa aban galman cha ho tamta pi amat do ho chu a video a hin anaveu hite. Okay, we are here in the city of Gaza, in the heart of the city of Gaza, in Shifa Hospital, and this is what Hamas is trying to hide from you. We found a vehicle filled with ammunition, RPGs, AK-47s. We see handcuffs, knives, preparation for taking hostages from Israel on the attack of October 7th. As you can see, they were very well prepared, and where they're hiding all of this equipment is in a hospital, a place that's supposed to be for humanitarian aid. They have all this evil hidden here. As we can see, we are in the heart of the hospital, and this is where they choose to hide everything because they know the IDF won't attack, the Air Force won't attack here, so they use the hospital as human shields.
tua chun a video zong chu imu ki tawin aban le hi chi valima imu ho hi galman cha amat do ho chu hi in aki bangsu ke in ke ho khuwa ahung panuwa hi chi ishwar police ole Sepoy hoin a tha chaiwa galman cha ho video kala na to ki bang chan hin tin tua hi video khat gal ha ke nu hi ten ke ho khuwa ahung nawwa galman cha ho hi lang agari ho video kanala do na chu tham khat anu min tua hi kan ha ding hin tin זה זבל, שפט פעמי זה זבל, כל הכלים זבל, ביישוב. זה גם זבל. פה, אדרן. למה? שהשב"כ ייקח אותו. שומע? שהשב"כ ייקח אותו. וואלה. אבנר, מה העניינים, אבנר? אבנר. נרים אותו! נרים אותו! Rangha laya hi gari khakin dana hinna isin gan hozong la do ga toy Quran hozong me la hi metal sang ho na lai Chile gari hu ya chot bang som nga hung lu no hin mấy thằng hồ la đó vẫn hơi ta quên được rồi nó mấy chân hồ lúc nào hồ rồi police so sungam hồ đó sự thiết trái hiện tại hàng đấy chính mấy thằng sang hồ so đi ai hitam tao hồ hiền đây ai machine gun hồ phim na machine gun hồ bana chơi đó tu le tua chun video ho jong chu imu ki tawven hi chi video ho chu hi le ke ma ta in October date 8 ni jingka lama hi ka hin ka min ten video ho jong chu hoi tan ke bol thai pon asi chu ka hin ka pana jong hin thingnui a ke sial ho hi na lai hin ten e chi ja chun lai mona chu so ta pi hi ki ding dan thailo hin ten milham ho jong hi koima po in apang la hi Sepoy ho bo ki uma aban le hi police station a mi zo si the ka ti pen chu police gate umu hin tin police gate la chu mi sigi thia police no mai khat bo hi hingdo hin tin chu ane he thimu hi tin ai pi le tua hin hi valim hi anavicate taw hi ten Israel Sepoy ho hin Gaza sunga hin bom tam ta pi hi anamando ki oven aban le rocket missile ho jang hi anamando be oven hi tu chunga ama do hi le Hamas thingni ho a hi kit point It's Islamic Jihad hoa hinten ihe dingu khat chu Gaza sunga hi Hamas thingnui ho bo hi aum a hi powin Hamas thingnui ho le Islamic Jihad ho hi ho mu hinten it's ki paum le jing in Israel Sepoy ho hin missile hian lang rocket hi jong le tam ta pi hi tu nai cha in chun amando win latest news hinten tu a hin aban anazom ki taw hiten it's valima imunu hi le IDF Sepoy no mai a hi in wang sidum ta in October date 7 ni in chun Hamas thingnui ho hin anakit nem oven Gaza sunga hin chikil le tu nai cha in chun Hamas ho hin video khat hi a hin release oven amanu video hi adam sel nai ti dana hi in la tu Israel Sepoy ho in Shifa hospital le akim la vela operation bol naw wa chun amanu hi athisa in Sepoy ho hin anamodo oven amun ma chun Israel Sepoy ho hin identity hi confirm boloven apan le Israel gam sunga hin athilong hi ahin pulu novin lungsit ta hi ena manu hi mai pi choi tala hi chan hi tu ni video hin ten lungsit tain like share subscribe na bol su ke hi ten next video hi ananga ki taw hi te